Di demsala payîzî de wek her sal jotkarên Rojavayê Kurdistanê dest bi çandiniya zeviyên xwe yên genim û ceh dikin. Piştîbarîna baranê tevî got dereng ketiye, jotkarên herêmê ketine liv û tevgerê de ji bo zeviyên xwe biçînin. Her sal wek vî çaxê em dest bi zarê dikin ji 10 mehê heta 15-20 mehê. û piştî barana xirî tekalîfê cot zêde bûne, sema tune yê biha ye. Em bihêvîne û piştî îdare jî alî me bike. Herî kariyê me bikin, me muzare bideemînin piştî. û va hûn dibîne, va bizir dikin. Emana çandiniyê dikin, wî wextê bi zarê barana dereng hatiye. Çandinî nema wek berê, alem timayî çêbûye, mazot biha bûye. Jotkarên herêmê gazinan dikin ji buhabûna nexê pêdiviyê çandiniyê, mîna semad û kiriya cotkirina zeviyan û hêvî dikin got rêveberiya xweser jotkarên herêmê destek bike. دركتن جوت إيصال جوت حبكي لسرمت عادي وسر مزارعات عادية بهابونا دولار هي سماتون يجي فلاحر غازيني دكن توخم لسروان تشكي بهاية وبيمانو إمشي أم بنابري سريك عنينة أو إمكانيات ما تني أم عرضا بتشينن أمور مان إيجاد مجبور بومسر تراكتور أخو بشغلهم غازني ملت برها يعني ام خوازن يعني ام خدي بهبينك ايصال رحم هبك ملت شبي تنقاي دركب الشعبي ما وخيط على فريجي بك وام علي كاريه شيش حوالات خوازن هم جبنا بري سريك عنير هم خدي تراكتور هم مزارعه Li gorî hevserokê desteya çandiniya rêveberiya xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyayê ji Kursatê News daxuyanî got weka alîkarî ji jotkaran e wan nirxê 1 kîlo genimê tof bi 306 lîreyên Sûrî diyar kirine. Wanî ziman got wilo jî mazot û semad jî bi bihayiya lêçûnê didin jotkaran. سعرا وي مديار كر 306 ليره سري كيلوكي تفلو مد كري اف طوفايا جوتكارا سر يعني 365 ليره اف موك بمتوسط سر ما تكلفي و5 ليره جي بدرمان كرناوي وبيجين كرناوي وكيساد ومصروفاوي يعني سر 425 ليره سر ما تكلفي مداب 360 بس جيبوا دعم جيفي باش زراعتي ربراستي ولوجي محروقات وك مازوطا قومدن مازوطا كي مدعوم راسي مدن بحفتي وبينجا بحفتي بينج ليره لتري ام ددن جوتكاري خوش بو افدانيه جبو فلاحتا عرضي وانج بو تراكتورايه ولوجي سماد خو هنگنك برسگريك براسيت سمادي ديه ام جي براستي في غازني ام دبهيزن ديجهين ما جوتكاري ما مزارعي ما جبر سمادا ما امتينن وقت باستيراده بالدولار تشتي جو سرمه تكليف دبي امولو الدن خلقي خو امولو الدن جوتكاري خو Li herêma Cezîra Rojavayê Kurdistanê zêdî 1.500.000 dûnim ji zeviyên genim û ceh heye û rêjeyeke mezin ji welatiyên wê deverê debara jiyana xwe ji çandiniyê dabîn dikin. Dara berekat, Kurdsat News, Gundewarê Amûdê.